Kepada subhai pi saya akan episod ke pasau pusau jong ke jingpen kira ekasni Pentecost. Pada akan ekasni sapusau. Kepada yang subhai pi saya akan aman faithful Andrew Charel. But yang ngit pi ya sengap ya kini ki jingkren kiba lasim na Catechism of the Catholic Church Japang Mynsiem Bakhuid. Akan ekasni Kyrteng jong Mynsiem Bakhuid. Kanir Mynsiem hi na idkot na paragraph na Catechism of the Catholic Church. Para kani kasni ningkong na paragraph rules pak handai tuway jong Catechism of the Catholic Church. Mynsiem Bakhuid. Kadai Kyrteng badai ban ai jong uta uba ni mane pat pendan puram lem pat upa pat ukun. Kapalang kalayo priang ya Kyrteng nautra. Kapla ialah kebaptisma jeng kun berpumai juga. Ya kumba nila pule ya kaba Jisu lapta hadin jong kejimi padung naka gospel kung Matius kalong kaba atra kot kaba kat kendai katu bejing pa jong Jisu pandai penyelap dan baptis dan pa pun pad Mynsiem Bakhuid. Ya kaktien Mynsiem lapan kela na kaktien Hebrew kabadai ruah kaktien Hebrew ruah pakai jemut jong kene kaktien aka nongrim jemut kepaningkong kamut kajing penhiar Mynsiem kal pat kal berpassword. Jisu lapan kamu sisa ya kadu jong kal berpassword ban kedeu ha Nicodemus ya kata kajing tumai ke bakrau transcendent newness apareng yong jungta ubalong hi kajing penhiar Mynsiem the breath of God penhiar Mynsiem jong blay walau Mynsiem Bakhuid. Mynsiem kini bagi pule na ka gospel kum Yohanes long kebalai pat san adu prak hakawai pat kaliang Mynsiem pat Bakhuid kilong kijinglong bakentang kibaya dailang pat kiba lai jinglong person kiba kentang da kaba penya so ya kine arteli ki kente kajing thok Bakhuid ka liturgy pat ka ktien niam ila panong pareng kiong theological language ikdeu ya Mynsiem Bakhuid jinglong ya ubam la ban batai lam dadon kano kajing snotu arjingmut pat kiwei pat kijing punan kam ya kini ki kentien Mynsiem pat Bakhuid. Ini ki Kyrteng Mynsiem kini naka Catechism of the Catholic Church nomor ruspa naik pulai. Ki Kyrteng akakam jong ki apostol bat ki siti jong kejutang bat humai. Bilong kini Kyrteng jong Mynsiem Bakhuid. Mynsiem kejing kula. Naka siti seki Galatial long kuba lai kot kat sau bat siti seki Ephesus long kuba nikong ke kot kat lai. Mynsiem jong kejing tingkun. Mynsiem ke siti seki Roman long pra kot kat san bat siti seki Galatia long sau pat riu. Mynsiem jong Kris siti seki Roman long pra kot kendak. Mynsiem jong utrai di sibaar seki Korin long lai kot katnil pat Mynsiem jong blay badon Roman pra kot kendai kot katsau pat lenong katsan kot kat kendai pat siti benikong Korin lenong riu kot katway pat lenong niau kot sauko. Pat ha kasiti Petrus Mynsiem jong kabula
tiba ni kong Petrus tolong ka pasau pat katsau nakta sakwe pat Kyrteng kawang Mynsiem Catechism of the Catholic Church no badrus pak nek pa aparing to parakilet sinyong noya sai advocatus Latin kajimut jong kene kaktien kalong ya ubalakot pandon hasenda parakletus dan advocatus kabamut ya ubalakot bandon hasenda nang yasa yakini Mynsiem ka gospel kat kumu Yohanes nang ka khatsau kat kanriu nang khatsan kat arkunriu nang kanriu kat niau yakene kaktien parakilet dan nang yasa laju kampen kelas kaktin apareng ki lapan kelas na parakilet sa consoler kasing yang nong pentingan baru Jisu ulang nong pentingan upaning kau iwang ila Mynsiem abang ikule ka siti banikong Yohanes ulang kepaar kat iwe Mynsiem ka jing sisa the spirit of truth Mynsiem gospel kat kum Yohanes nong khandriu khat lah tanta Mynsiem ru ya kajing pen pau hi dalade da Mynsiem Bakhuid om don bas ngau tu ya kijing mut jung blai light no tang Mynsiem jung blai ti beni kong Paulus Korin kalong ko baar khatwe menta Mynsiem jung blai wa pen pau yau blai upen itu hangi yau Chris kata kamut ya ketin jumble Yesu balong ketin jumble kajing kren ba im jung hendrai Mynsiem kren sapang ya la degi Mynsiem uba la kren deng bakine tulupa upen yo sneu hangi ya ketin apa Mynsiem uba la kren deng bakine tulupa upen yos ngau hangi ya kaktin apa hendrai ngim yos ngau ya Mynsiem hi ni itu ya utang ha kijingki da kiba open pau ya kaktin hangi bat penbit penbiang yangi ban priang ya ha kajingai Mynsiem kajing sisa open sai ya Chris hangi kren nalade Ong Jisu gospel kum Yohanes long keba kanriu kat khatlai kata kajing long sngur bat sngurit jong blai kapen sai balai kapertei kamla ban priang ya namar kam yo i ya lane itu ya kat bak itu kibanget hau Chris itu ya Mynsiem nama usong usa kat na boleh gospel kum Yohanes nong pakhatsau kat khatnyo tentu ngi lagi agane kasi ya ki Kyrteng jong Mynsiem Bakhuid pengen khat piang yo Mynsiem Bakhuid wan ko kadot akateng pa berukun Mynsiem Bakhuid amen wan Mynsiem Bakhuid dan sai kadot jongi pengen aka badai jong play wan Mynsiem Bakhuid akajemut jongi ngin tip tu aka badai jong play wan Mynsiem Bakhuid apa kadot kejungi pengen long tang jong play Bakhuid akan kentang kat keba ni berkat ni kren bat ni le nang bat barok kinlong anak kabanta kaburam jong play amen akte pa berukun Mynsiem Bakhuid amen share like and subscribe tulis sibun kapor tapi tak sap ikan video bat ya samlen anyway